laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. Qala al-muallif rahmatullahi alayhi الموضع الرابع قصة أبي طالب فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتصفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول ولم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشائخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. بماكي كم بمؤلف رحمه الله الموضع الرابع بماكي نكنا يمون هدي نكي لجيغو ببسوبني انو اندر غوردان نلانو صلى الله عليه وآله وسلم كبانغي نانغول انفياك اودو توحيد e hettugol makko kanko oɗo tawhid e ko wiyete kon hippugol bi maana haqinqingol kañum oɗo tawhid e noddugol yimɓe ɓen faade e oɗo tawhid ɓe maki ɗum ko qissatu abi talibin, ko qissa oɗo mo tawata ko abu talib mo tawata ko ammul li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ko bappanelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. oɗo abu talib qissa makko koko anduɗen. nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en andi fewɗo biro maɓɓe sawunoɓe baɓe maɓɓe feƴƴini tawi ɓe jibinaka. on sati biro maɓɓe jibinoyi ɓe wondi e maɓɓe seeɗa e gurdan, biro maɓɓe feƴƴini yeeso ɗum soro maɓɓe ɗettiɓe woni Abdul Muttalib. on ɗon kadi wondi e maɓɓe yeru seeɗa e gurdan, ɓa hewti ka o feƴƴina o noddi oɗo ɓiɗɗo makko woni Abu Talib, o wasiyi Abu Talib yo Abu Talib jogi to nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko moƴƴi, mo marno ɓiɓɓe buy kono ko Abu Talib o nodduno wasiyi. hari Hamza no ɗon, wa nafsu shay'in Abbas no ɗon, ko wana noon Abu Lahab hari no ɗon, kono kanko
Abdul Muttalib o noddi Aba Talib o halfini kañum Aba Talibin nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib wondi e nelaɗo alayhi salatu wassalam o ne'iɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ha oɗo wahyu ari e maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. joni noon ɗiɗo mushkilaji ɗi memmini hakkunde nelaɗo alayhi salatu wassalam e yimɓe muɗum ɓen. Abu Talib dari hattirde daragol o wi'i wonde ko pellet o accidata nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo shirkayɓe ɓe waɗa ɓiɗɗo siɗɗo makko on e ko ɓe faala kon o watta ɗum fewu. o dari o noddi kadi ɓeɗo ɓe tawata ko Banu Hashim yoɓe arɓe wallitomo hiwgol nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heferaɓe luttunoɓe ɓen yoɓe waɗir sabu ƴiƴan ɗan gañum may en ɗan o noddi Banu Abdul Muttalib ɓen kadi o yamiri ɓe ɗum sifa Hamza en kañum may Abbas en kañum may Abu Lahab kono Abu Lahabin kañum sali kanko hay fewndo yahano ka Sha'ab o jaɓano yaade ko wannon o arno o tawti ɓeya luttuɓe e heferaɓe Qurayshi ɓen o ɓangini wonde kanko fii kala Muhammad alayhi salatu wassalam ko ɓiɗɗo siɗɗo makko mo hawtidi e muɗum baaba kanko himo ɓangini ngaygu makko ngun e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. idan kanko o sali o wi o wallitota ko Abu Talib e ndun ɗon muradu. idan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe woniri noon kamɓe Abu Talib oɗo laati Abu Talib wallitiɓe embere wo ko o wawi ɓe wallitade kono o faɗi ko wiyete ko jaɓugol dina ka. joni noon kanko e wallitade nelaɗo alayhi salatu wassalam e hiwdeɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ba'da Allah ɗum ɗo fop madama o naatali ka islam ɗum ɗo haɗalimo kanko Abu Talib wonde ko o kefeero mana luttude e keferankaku ngun haɗalimo kanko Abu Talib wonde ko o natoyowo e lette Allah tabaraka wa taala ɗen o lutta e majje. idan ɓe faminayi e woni e oɗo mawɓe wonde ma neɗɗanke kala kanko neɗɗo on ko o yiɗi diina o ko o yiɗi diina ko girri fi diina ka ɓernde makko ko girri fi diina ka ɓernde makko si tawi hawri o jaɓali diina kan o naati e makka o gollitiri kañum diina kan kanko neɗɗo on ɗum nafoytamo yawmal qiyamati. anda sino famade ono qissa Abu Talib ko qissa mo tawata ko o fennowo hay ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko feddeji murji'a. masalan sen detti ɓeɗo jahmiya ɓe tawata ko yaruɓe ɓe wonde al iman mana muɗum ko tasdiqul mana mum ko al ma'rifatu bil qalb bi mana ko andirgol ɓernde nden ma'rifatul qalbi billahi kamɓe jahmiya ɓe wi ko ɗum ɗon innete al iman ɓernde maɗa nden yo andu tun Allah azza wa jalla tasiru mu'minan. haysi tawi an neɗɗanke on a wowlali ka ɗengal ma a gollitirali e tere maɗen si a andimo kanko Allah azza wa jalla fa anta mu'min inda al jahmiya. ɗum no ko fenane ɓeɗo kamɓe iblisu ne indahum mu'min wa fir'aunu indahum mu'min wa abu jahlin indahum mu'min wa abu talibin indahum mu'min. kamɓe ɓeɗo fof ko gomɗinɓe gamaɓe wannon ɓe inni ko mujarradul ma'rifa ya andutu. iblisu alayhi la'na kana ya'budu Allah azza wa jalla walla la o latino mo rewayno Allahu ka fewdo o rewayno Allah mo anduno Allahu ka o anda Allah mo andunomo ko wona noon si tawi hawri en ɗetti wana ɓeɗo ɓe tawata ko hooreɓe keferankaku ɓe janguɗen e fiyake mum e tariha wana fir'aunu alayhi la'na fir'aunu no anduno Allah azza wa jal ko darino wi annabi Musa ko man rabbukuma ya Musa karmo koɓe maki ko ɗum innete tajahulun min arifin ko faminkinagol anda majjinkinagol immorde anduɗo mo anduno.
seede fir'aunu no andi allahu no seedi ɗum annabi musa no seedi jomi me wi wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa o wi fir'auna yimɓe mum ɓe yeddi ko annabi musa addi kon ka ɗenɗe maɓɓe kono tawi wonkiji maɓɓe ɗin no felliti ɗum kaka allahu iwri kono noon ɓe yeddanno ko zulman wa uluwa allahu jantani en ko annabi musa makanno fir'auna ɓe maki laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'aunu mathburan annabi musa ɓe maki laqad alimta mi wondi gomɗi am fir'auna a andi wonde ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ard oɗo no andi ka o anda annabi musa maka mo andi ara o anda tentini noon ɓe wondi ɓe addi kadi harfan littahqiq imo wanduno ɗum wandomo gomɗinɗo seeɗa mo andi kanko fir'auna e bonde idda'a rububiya wadda'a al-uluhiyya o dari o wi ana rabbukumul a'la o dari o wi ma alimtu lakum min ilahin ghayri o wi annabi musa la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin wa inna fir'auna la 'alin fil ard wa innahu la min al-musrifin kanko fir'auna ba yehi ha halaku on hewtimo hatta idha adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal hal hadha kana ya'rif wala la ya'rif kana ya'rif abu jahli no anduno ko wadi si allah wimo wa adallahu allah ala ilmin idan on da'wa ko o batila ko wana non si tawi hawri en detti beedo be tawata bawa jahmiya en detti asha'ira kambe be inni wonde al imanu ko tasdiqul qalb bernde nde yo gongi si dengal wo laali tere gollitirali la yadur bernde nde yo gongi fir'auna ko gomdindo kabe Allah azza wa jalla o wi wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa hari pelleti be felliti wonde ko goga berde mabbe den no gonginno kufaru quraish kono wonu Allah wi hondu innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun o wi be alama fennude goy pellet be andi ko adduda kon ko gonga ko ayeji Allah dem don salade wando be gomdimbe wadano be sengi wi don en detti karramiya ben non kambe be inni wonde al iman ko an nutqu bil lisan haysi wonali ka bernde wonali ka tere yo dengal ngal wowlutum be don al munafiquna innahum mu'minun Allah wi en honnu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin hibe woldele pellet kono be wonali gomdimbe parce que alaka berde alaka tere ɗum kadi woni fenane amma murji'atul fuqaha ɓen non dari ɓe inni wonde al imanu ko qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalb intaha ka ɗengal e ka ɓernde lanni ɓe dettiri shubha maɓɓe on innugol Allah azza wa jalla farraqa bayna al imani wal amal o wi inna alladhina amanu wa amilu salihat e aya go wi walladhina amanu wa amilu salihat ɓe inni al wawu fasila إذن الإيمان في جهة والعمل في جهة أخرى هاهبي مأبي متاتا كنتو فتنادو قاريو تاوي إمام الشافعي ووي الإيمان قول واعتقاد انتهى إمام الشافعي لنمو من أين لك هذا ووي من الكتاب بوي هاتي به وإني قال الله تعالى إن الذين آمنوا عملوا الصالحات فرق بين الإيمان والعمل إمام الشافعي بماكي الواو فاصلة عندك نعم بماكي إذن أنت تعبد إلهين تعبد إلها هو رب المشرق وتعبد إلها آخر هو رب المغرب وأن الله يقول رب المشرقين ورب المغربين إتاي واو أنكو فاصل أو هري إله هو رب المشرقين وإله آخر هو رب المغربين قدر يوي إمام الشافعي وندما تبوي مكو مشركا
kanko ko muwahhid bal ya'budu ilahan wahidan be ma ka wa idan al waw no wana o fasila ka kanko ne don o tubi o rutti o wi gila den nyande ngo fillotakul ko fi on jomi meden jantani al iman o jantani al amal ko fi on non ko min babi dhikri al khas min al am li ahammiyati al khas sifa mudum allah wi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala o wino wa malaikatihi jibril e mikal na malaika be jeya ko fi honno o yaltinani be ton ko li ahammiyatihima sabu himmugol mabbe o yaltinani be ton faminge idan wana fasil ndo fo ko mere idan al iman ko qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah bema ki faman fahimaha kala famudo odo qissa fahman hasanan famu moƴƴo wa ta'ammala kanko neddo o taski moƴƴa iqrarahu tabintingol kanyum abu talib bit tauhid goti mbako allah kanko abu talib o tabintin non o wuli kono wana tali o wol tun woni ko gonga no di abiyati makko buy itawata ko wondi ka sira ibn hisham godino ka sira ibn ishaq e gandi sira ibn hisham on ko mulakhas sira ibn ishaq on no jiya e dun non kanko abu talib o wi'i wonde wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khayri adyan al bariyati dinan لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا o wi gomdi mi andi dina muhammad kanko kanka buri moƴƴude dinaji bandinki fu mi andi dum o wi walawla al malama siwanano felore nden wa hadaru masabbatin e rentagol maana mun kulol yennede siwanano fi wata yimbe ambe yenna wata be felan la ra'aytani samhan bidhaka mubinan ayayno lanko min newani do kan dina jabi ka bangini ka kayas dare i'tizar ji makko ko o huluta be yennumo o huluta be felumo be no jokki biddo makko ko dum don haduno be maki wa hassan nasi alayhi kanko neddo on o taski kadi rerdingol abu talib yimbe ben e kaado dina kanko tigi o dari mo rerdina yimbe e dina kam wa tasaffiyahu uqul al mushrikin kanyum ma e bi maana daytingol makko e yawitagol makko haqqille be do shirkaybe hollugol wonde modibe ala haqqil wa mahabbatahu liman aslama wa khala ash-shirka e geggol makko wonande on neddo natudo e dina muhammad kan alayhi salatu wassalam on tigi silmi o soli o do shirku o tertimo few ci goddo taskike dum fo summa yeso dum bazala kanko abu talibin o dari kadi o fonti kanko abu talib umrahu ngurdam makko dan fu wa mala e jawdi makko ni wa awlada e gedalbe makko ben wa ashiratahu e gorol makko gol fi nusrati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam do fop e wallugol nelano alayhi salatu wasallam o detti jawdi makko o dari o detti hore makko o dari ngurdam makko dan o wakkili tampere ko nelano on nabayno ko fewndo o wuruno ko kambe nabi dayno dum o detti kadi bibbe makko ben o wi'i be yobe wallito nelado alayhi salatu wassalam o detti gorol makko gol banu hashim o wi yobe wallito nelado alayhi salatu wassalam o jokkirini ila an mata ha o maayi kanko abu talib summa yesunun kanko neddo o taski kadi sabrahu munyal kanyum abu talib ngal ala al mashaqqati al azimati e dow sattende mawnunde nden wal adawati al balighati kanyum ma e ngayngu yottingu ko o hebunno kon enelaado alayhi salatu wassalam immorde be do heferabe fi kalale kanko heferabe kambe hawtuno dina kanko enelaado alayhi salatu wassalam be hawtadina kono o wakkili o walliti enelaado alayhi salatu wassalam be maki lakin ko woni tun
lamma lam yadkhul nde tawno kanko Abu Talib o natano fihi ay fi din e nder dina kan walam yatabarra kanko Abu Talib o woɗɗitaki o dandini min dinihi l awwali immorde e kaɗo dina makko arana woni dina shirku kan lam yasir o wonano musliman julɗo fiw e kala emo jaɓunogo dina nelaɗo woni gonga kono madama o hollali o yalti e dina makko kanda o naati e dina nelaɗon alayhi salatu wassalam o kontanoka ko o julɗo fi kala ɗengal makko ngal wi'i ko gonga ɓernde makko nden hoolike ko gonga kono madama o ɓanginali o naati e kanɗon dina o yalti e kaɗa ɗum waɗali mo julɗo ɗum ɗon holli en wi'ugol wowlu tun ka ɗengal ma fiɓi tun ka ɓernde yoni ko mere ka ko be an e hoore maɗa wowla ka ɗengal fiɓa ka ɓernde gollitira ka tere maɗa holla feññina a naati ɓangina kadi hiɗa renti hiɗa pottiti dinaji kala ko wona islam ka ko ɓeɗo fina ɗum pellet Abu Sufyan o yangani kenelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ma annahu ya'tadhiru min dhalika wondude le pellet kanko Abu Sufyan ari mo gantinade e konko o ronkuno natude kadina onno kanko Abu Talib himo gantinade ko haɗaynomo walla ko haɗunomo natugol e kanɗon dina ay bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashimin wa ghayrihima min mashayikhihim wonne no e natugol makko e kanɗon dina kanko himo faami ɗum haray o yenni baabe makko Abdul Muttalib kañumma e soro makko Hashim e ko wona ɓeeɗo eɓe tawata ko mawɓe makko ka gorol makko madama haray o yalti e dina ɓen ɗon kanko o faami ɗum ko yennugol ɓen ɗum ɗum no wonno ganto makko ngo na ɗo o yiyali gonga o yiwno ha laabi pos ɓe maki thumma maa qarabatihi wa nusratihi jonno yeeso ɗum wondude e ɓadodiral makko e nelaɗon alayhi salatu wassalam e wallugol makko nelaɗon alayhi salatu wassalam e fikaɗo dina istaghfara lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma o maayi e ganni fewdo hewtuno ka o maaya ka o walino ɗon ala firashil maut nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe natuno ɓe tawi kala li qurayshi gono takko makko Abu Jahlin e ko nandi e sifa makko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ari ɓe tawi bappa maɓɓe no waali ɓe maki ya am qul la ilaha illa allah kalimatan ahajju laka biha inda allah wi'u la ilaha illa allah si a wowli ɗum ka mayataɗo ko konngol ngol tawata mi darodoya e maggol yawmal qiyamati yeeso allah mi toromo kanko allahu yo naade aljanna o dande lette makko ɗen ka wonɗa mayde ɗo yo wonki maɗa ki jaɓe wowlu fi kala haray fus a gollitali ɓawɗo ene ruhsa ɓuray oɗo oɗo waɗi si goɗɗo yehi ha o miijike innugol ko honno Abu Sufyan wallirta nelaɗo alayhi salatu wassalam ngal ballal ɗum fop Abu Talib afwan yafe mi ronki Abu Talib ko honno wallirta nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ngal ɗum ballal fop yeeso ɗum Allah azza wa jalla accamo maya keferankaku honno ɗum wata gasirde oɗo Abu Talib Allah azza wa jalla okkunomo kala sababuji no o natirta e ɗina waɗanomo ɗiɗi fop majji go'o yimɓe wuridunoɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam fop ko ɓurno andude nelaɗon alayhi salatu wassalam ko kanko Abu Talib ka ko waɗi noon babiro maɓɓe feƴƴini soro maɓɓe feƴƴini ko kanko ɗettunoɓe ne'iɓe wondi e maɓɓe ɗon ha ɓe heɓi duuɓi 4 oɗo wiya andaɓe pellet mo andi ɓe si tawi ko ɓe wolta kon ko gonga e si tawi ko ɓe wolta kon na gonga mo andi o wondi e nelaɗo yerɗum ɗum fof alayhi salatu wassalam o andi yeeso ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam weeɓitanimo diina maɓɓe kan ha kanko tigi feeñanimo pellet diina kanka ka gonga kanko tigi o qirritika ka ɗengal makko o fiɓi ka ɓernde diina kanko ka gonga ɗiɗi tambum ɗum allahu azza wa jalla okkimo kadi ruhsago ka o waali ɗon ka mbaldi makko mayde wonki makko ki jaɓaka yo wi'uɗon la ilaha illallah si o wowli ɗum ɗon o dandoyte yiite wonade aljanna ne ruhsa ɓuray non no ɓurata kono ɗum e ɗum muɗum
ɓanelaɗo on makanimo ɗum Abu Jahli en no dari ɗon ɓe wi'a targhabu an millati Abdulmuttalib ene aray ha ɗo yalta e dina Abdulmuttalib kan selaka waɗay ɗum o woni ɗon o wi bal ala millati Abdulmuttalib famata. joni ɓawo mayi ɗum e ɗum mum nelaɗo alayhi salatu wassalam hari hiɓe joganimo yurmede molnade ɓe maaki la astaghfiranna laka ma lam unha mi toranton Allahu yafuye fodde mi haɗaka cheikh on ɓe maaki istaghfara lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam on sati Allahu haɗiɓe o wi ma kana linnabiyi walladina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walaw kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ala hande kadi ko ɓe wawi ɗon satti e maɓɓe moƴƴa ko Abu Sufyan maayi kon tawi o jaɓali diina ono wila mi gaynto mi ronki gasi joni mayen to afwan ronkere nden ghafara Allahu li satti e maɓɓe ko Abu Talib o maayi kon tawi o jaɓali kaɗo diina Allah azza wa jalla wi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha o wi fewnu gongol na an jogi ɗum ko Allah azza wa jalla woni ko fewnata an a tindinay kono a fewnta ko Allah subhanahu wa ta'ala fewnata kala mo omo e fewnude kasi ɗon ko waɗi Abbas ibn Abdul Muttalib ɓe landino nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ene bappa ma Abu Talib ko walluno ma kon fuu ko honɗum o heɓata nafoore ɗum joni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki nafoore nden ko yawmal qiyamati mi tefanay mo tefoore nde tawata ko o ɓorneteɗo paɗe tawa ƴulɓe yiite watte e ɗen paɗe makko ɗon tawa ko ɗen ɗon woni ko sunnatamo hara ngandi makko ndin e hoore muɗum no fatude kono hara ko kanko ɓuri newade yimɓe yiite ɓen fof lette kono noon o yaltoyta no nafoore nden ɗo idan haray ko hunde hawnide shi'a ar-rawafida noon kamɓe ɓe nayi wo Abu Talib aslama qabla an yamuta wa huwa min ahli al-janna ɗum ɗon fof ko hulwu maɓɓe on e Ali ibn Abi Talib fawiɓe ɗum ɓe wi wonde Abu Sufyan natuno Abu Talib natuno islam dey kamɓe goni ɓe wolel fiyake maɓɓe no hawni ha feƴƴiti ɓe maki Allah azza wa jalla o tippini oɗo aya o wi hanana daganaki annabajo on e ɓen gomɗinɓe an yastaghfiru lil mushrikin oɗo ma'ahu ko faljol nani itte mi anda min kam mi jogi ɗo ma'ahu no ɗo ma kala linnabi walladina amanu ma'ahu ka ko qira'a go on to alqur'a won ma'ahu wala ɗo ma'ahu wala mi anda noon si tawi riwaya go no ari ɓami na men mutakhassisuna fi fanni alqira'a on to qur'a e woni riwaya go no wodi ardo yoɗo no ton aywa khair idan itte ma'ahu wa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu daganaki annabajo on e ɓen gomɗinɓe ay yastaghfiru nde ɓe insinanto lil mushrikina shirkayɓe ɓen walaw kanu haysi ɓen laatiki uli qurba ko ɓadodiraɓe maɓɓe min ba'di ɓawo ma tabayyana lahum ɓangande ɓe annahum wonde ɓen ashabul jahimi ko yimɓe yiite ɓe wi wonde oɗo aya tippino woɓɓe go dari inni ɓenni e télé annabi ibrahima istaghfara li abi Allah azza wa jalla o wi wonde wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adahu iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu ila ɗon ɓe wattano istighfar ɓamige idan shirkowo neɗɗo si maayi tawi ko shirkowo shirkan akbara tawi kanko neɗɗo on o hefirɗinirama bi al adillati shar'iyya daganta ko yimɓe ɓen kaɓe insinanomo kanko on ɗum ɓe maki walladi yubayyinu hada konko tawata ɗum ɗo no ɓangina ko annahu idha urifa rajulu si tawi andirama neɗɗo min ahli lbasra jiyaɗo e basra to awil ihsa maɗum e ndeɗo nokkure ihsa
o andirama bi hubbi ddin yiɗugol dina kam wa bi hubbil muslimin e yiɗugol julɓe ɓen ma annahu wondude hara kanko lam yansur addina o wallirali kaɗo dina bi yadin jungo wala malin wana jawdi wala lahu tawale kadi alanamo min al a'dhari e gantoji mithlu sifa mali abi talibin sifa ko wodanno abu talib kon ɓe maki wa fahima al waqi kanko neɗɗanke on mana o andiri oɗa ɗum ɗa o faami al waqi hoɓɓe go jangira wa fuhima al waqi famama yani ko fewndi kon fewon ɗo min anna akthara man yadda'i ddin wonde ko ɓuri ɗuɗude e ko woni e nodditade e kano dina alhaali muɗum no way non tabayyana lahu alhuda ɓanganay mo pewal ngal min abbalal immorde e majjere nden wa arafa kanko neɗɗanke on o anda su al afhami bone ɗiɗo faamuji ɗi tata ko wonaɗi faamede wanno yimɓe buyno faami sifano jantorɗe nonnani wona finde jahmiya kañumma e finde asha'ira e finde karramiya ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata wattude e finde murji'a al fuqaha faamuji maɓɓe ɗin si tawi a taskike oɗo qissa a tawi ko ɓe faami ko wiyete imanu konko mere ka o faamuji bonɗi wi'ugol goɗɗo yo gongin tun ka ɓernde ma yo wowlu tun ka ɗengal ma ɗum kanko neɗɗanke on yo o andu tun ka ɓernde makko yo ni ko julɗo hande kadi intahal amre ɗum ko honɗum e faamu si tawi ɗum ɗo yonayno islam harayno abou talib ko o julɗo ka idan ko en faamu wonde islamu on ko be wowla ka ɗengal fiɓa ka ɓernde gollitira holla a naati dandinoɗa e kala dinaji lundiɗi kañum islamu faamige ko ɗum ɗo wiyete at-tawhid wa haqiqatuhu wallahu almusta'an wa allahu woni ɗaɓɓirteɗo ballal on hada wa billahi at-tawfiq laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal